megalayapost.news. Ka office terekam jangka Tirso Valley Wildlife Protection Society lingbau chairman uba Rogensten bolongru usadar kasnat raj Tirso hak jingadan katlem usketri bagi khot mentara singi gila pentip bagi la yang sembah ya jingwan poi kisim amun falcon ki bejawan poi sisin sisnem hak than Tirso wat khamtam hak snong umru riboy district kumban pen kemau kini kisim amun falcon kidi ki kunhon sim kebek ki bejawan poi na Siberia South Africa pon shong tha chipor hak ti kisnong bat ki juan man poi bet chiteng jung benai di sau hadu benai nai wing bat kin select phai biang haba kren chikila apthai bor ba Rogensten ku chairman ka Tirso Valley Wildlife Protection Society loong ba kani ka society ka khot ka wer yagi pai nong shnong jung ka jala meghala hi borok ka wei kumju ru ya borok kinang wan jungo kai ki wan ki bei pat ki jaka wan sakhi ni pet yak ti ki kun sim ki ban sapoi de ki lak tli Shushu ba Rogensten la pensyairu ba kapor ban khmi yek ti kisim kalong ha kapor sau buji janmiet bat sau buji minstem wat kumju na kabenta jangka Eid Amul Falcon Festival ka Tirso Valley Wildlife Protection Society kalashania ban IT ban penya chaka Eastern Riboy Tourism and Environment Development ERTED ang benangkong matapau semua ya boleh terlihat malari bersumar ini mengenal yo kami berjaya ba nasio man ay play sa baro ipaiba ang snong jong ka dili area dia subhay baro koy ipaiba ang snong jong ka area kunta nagalyang dungi kun ka Tirso Valley Wildlife Protection Society dia subharu ya kini kisim may khot at tinaway ki ang pulkon balawan adu na Siberia anuan salud ni jaka ding bercerai ba iwan khantam jumuntoy menta jung paiba kolong bagi kisim iwan ba mi di knyam ndu di knyam na kenta jungtong di jungtep kitungi unta ni sokmen bagi kisim iwan manlo snem nado ka kasantri jung menta unai lawan bendem akan kita Tirso muka pada apa semua kita kita subah ni sim tempat jualan lagi dia itu macam bangun bat sekali kerpat lagi payah kita sosong kamtam ba kimde ban liap ne bandu ya kini kisim dari dia menong kini ada nak bentar jengki ban gedor lagi volunteer di Balabu no banpet na banta pino sun yung smon dia pathare kini ki kisim idon ki volunteer banpet na ki kata ada yang jingkapat sa baro ki paiba karne idon ya mutau snem na kalam jong kawa Valley Wildlife Protection Society nila dematalang hangne gat ka Eastern Riboy Tourism bani tulong dia kali festival kontos nem kajing semua kolong bakal Tirso Valley kamde bansa tam haju ai kwa bakal Tirso Valley dan bakal dia dan kirang bat ka Eastern Riboy Tourism ba mikrban bakal nak kiu sa pagkram na mata jingroy jumpa pagkamtang na mata jumtoy jong ba babon na bokas senang gitu ni kumta na khotwer ya fi baro paiba kamta po jong ka Meghalaya ba Pensoba bani lepet yang dikisim berapa lepet nado menta namar kiradon ha bede jaka ba bidem kamta berapa lepet na po janmit untuk lawan persau beje na tamun step persau beje kamta berapa lepet ha bede jaka tai khot ni ada Pensoba lepet bat jerpat kolong bagi mereka penduduk pendam lagi, bagi mereka tambah lagi sobha nak kita lagi. Kata yang dapat, dah kalian juga Tirso Valley Wildlife Protection Society. Dah ada apa? Nasi saya sin, mana ikut belajar lagi. Baru kita bawa nong senong, kamtam apa katain, jongik bahap adu asal tu ni senong, asal tu ni senong. Kamtam dapat lagi sobha, terang berkat bagi Tirso Valley Wildlife Society. Bat na ikut belajar kerpang, nak benta jong Eastern Riboy
yang itu sim cuma dan bertahan pergi sebab kuat banyak kentulang nane banyak penrai lang na bentar cibet jimbiang kacain bat kene area na ke bentar itu gunung one page nane jimo kai kene gising kamu pokon badan nako nane kesang umru macam terso lapan kre ada kasak itu pak bensa idon ada kasak babiang bat bentar penyelam na ke bentar jongki toh gitu berapa penuan page kai saya kini kisim lalu kon kira bentuk saya istri boy tu sim phone saya kini nang wakila bentuk ya bagi sahabat berarti kena Meghalaya Post.news